naši srpstvu grad. Nek na srpskoj plista grani bratske sloge zlata plod. Bože spasi, Bože hrani srpske zemlje, srpski rod. Bože spasi, Bože hrani, moliti se srpski rod. Poštovani građani, članovi, simpatizeri i svi mi koji se slažemo da Srbija nije na prodaju, dobroveče. Hvala vam što ste došli na završnu konvenciju Koalicije suverenisti. Svi mi koji znamo da najveći neprijatelj jednog slobodnog naroda nije kolonizator i okupator, već sunarodnik koga hrani okupator. Svi mi koji gajimo ljubav i poštovanje prema slavnim precima koji su slobodu ovog naroda plaćali svojom krvlju, svi mi koji osjećamo obavezu da tu slobodu sačuvamo za generacije naših potomaka, svi mi koji osjećamo obavezu i svi mi koji ne marimo da li za bilo kojim vidom porobljavanja, mi koji hodamo uspravno i koji ne poznajemo poniznost i servilnost prema bilo kojoj sili, zbog našeg imena, jezika i nasleđa, zbog vizije Srbije u kojoj se lepo, rado i slobodno živi, mi koji smo odlučili da zaštitimo i sačuvamo narodnu suverenost kao najveći ideal slobode, mi koji račune polažemo jedino ovom narodu i ovoj državi, mi smo suverenisti. Našu završnu konvenciju otvorit će Branka Stamenković, žena iz naroda, zastupnik svih nas, običnih ljudi u Skupštini, suverenista i kandidat za predsjednika Srbije. Dobroveče svima. Hvala vam što ste došli da evo obeležimo kraj ove kampanje koju smo vodili punim srcem i sve snage, obilazeći Srbiju, obraćajući se građanima i preko društvenih mreža i evo u ovom izbornom ciklusu čak u nekoj većoj meri i preko medija. Vodili smo dobru kampanju, očekujemo odličan rezultat. Što se tiče predsjedničke kampanje, ona je bila obeležena namerno s moje strane ukazivanjem na potrebu da se i u predsjednički kabinet uvede red, kao što suverenisti i za svoju republičku i parlamentarnu politiku kao glavnu stvar imaju uvođenje reda. Mi smo svedoci tome da je u poslednjih 5 godina, ali i mnogo ranije, još od doba Borisa Tadića, praktično se zapatila jedna praksa da predsjednici države taj svoj kabinet koji ima vrlo uske nadležnosti, vrlo malobrojne, i to s razlogom i dobrim razlogom, koristili su da sa tog mesta, umesto da rade taj svoj posao koji ih Ustav obavezuje da rade, oni taj posao zanemaruju, a taj kabinet koriste da uzurpiraju nadležnosti vlade. Pokušala sam u kampanji da ukažem na potrebu da se rad predsjedničkog kabineta vrati u ustavne nadležnosti i da se konačno predsjednik Republike posveti onome što mu je glavni posao, stvaranju
državnog i nacionalnog jedinstva, okupljanju ljudi oko onoga što je iznad dnevne i svake druge politike, onoga što je neupitno, a to je da se Srbija odbrani od raznih pritisaka iz inostranstva na jednim jedinstvenim frontom. Da bi predsednik uopšte mogao da se posveti tom važnom poslu, on mora da prestane i praksu vođenja stranačke politike iz kabineta predsednika. Predsednička funkcija nije slučajno predstavnička, a ne izvršna. U demokratiji, u parlamentarnoj demokratiji, izvršnu vlast vrši demokratski izabrana vlada. Ona upravlja zemljom. Njoj je mandat za to dala Skupština, narodni poslanici koji su predstavnici nekog naroda. A predsednik treba da predstavlja državu u zemlji i inostranstvu i da radi na tome da podele koje među narodom već postoje po bilo kom pitanju, a naročito po političkim linijama, svede na minimum i da okupi ljude oko onoga što je dobro za državu Srbiju. Mi smo svedoci, naročito u poslednje vreme, koliko je važno postići to jedinstvo da bi Srbija bila snažnija. Upravo zbog ovog sukoba NATO-a i Ruske federacije preko leđa nesrećnih građana Ukrajine. Jer ceo taj događaj samo pojačava pritiske na nas. Pritiske da se odreknemo Kosova i Metohije dobrovoljno, jer dok je na snazi rezolucija 1244 i dok imamo saveznika u Savetu bezbednosti kroz Rusku federaciju i Kinu, ne postoji drugi način da Kosovo ostvari neku svoju zamišljenu nezavisnost, nego da mi sami pristanemo da se Kosova i Metohije odreknemo. Otuda pritisci u poslednje vreme sve jači i jači, a nama je potrebno jedan jedinstven front da bi ostvarili snagu da se tim pritiscima odupremo. Kao predsednik Republike Srbije, moja je ne samo ustavna dužnost, nego i duboki unutrašnji osjećaj da svu svoju energiju treba da usmerim upravo na postizanje tog jedinstva, da izmirimo podele koje već postoje i da prekinemo sa praksom da se iz tog kabineta podele samo pojačavaju. Potrebno je da okupimo ljude da bi naša Srbija bila snažnija. Živela Srbija! Molim vas pozdravite Vojina Biljića, nosioca liste za beogradske izbore i kandidata za gradonačelnika. Hvala. Dobro večer svima. Pre 4 godine na ovom mestu sam i tada kao prvi na listi za beogradske izbore najavio kandidaturu i otvorio faktički kampanju za tadašnje beogradske izbore. To je bilo 2018. godine. Od tada se mnogo toga promenilo, mnogo toga ne. Neke stvari su dalje iste. I dalje kao i tada imamo ponudu politikanata na našoj političkoj sceni kad je Beograd u pitanju. I dalje kao i tada imamo podele, i to oštre podele, na one koji su u krugu dvojke, na one koji su u Marinkovoj bari, na one koji su u Kaluđerici, na one koji su elita, na one koji nisu elita. Nametnute podele kojima se ovaj narod deli već ne decenijima, već vekovima.
I dalje imamo korupciju. To ne je postao brend, izgleda. I dalje nemamo nikoga za koga možemo kredibilno da smatramo da će se izboriti sa tom korupcijom. Umesto toga imamo večitu pojavu promene partijskih dresova, imamo čak neke stvari koje su ranije bile nezamislive, a to je da neki kandidati za gradonačelnike izlaze sa tim da faktički se već sad zna da neće biti ljudi koji će voditi Beograd. Imamo nestručnost, to i dalje postoji, nemamo apsolutno nikakvu naznaku da će se nešto u tom smislu promeniti, ali postoji neke stvari koje su drugačije. Jedna od tih stvari su prilike u svetu. Polako nam se dešava otimanje slobode svuda u svetu, toga smo svi svesni, to su ovi čuveni COVID ausvesi, to se preliva i na Beograd. Na Beograd koji je slobodarski grad i koji po prvi put u poslednjih par godina nije bio slobodan. Nismo mogli da idemo u kafane kad hoćemo, nismo mogli da šetamo ulicu kad hoćemo. A šta je u stvari Beograd? To je jedno pitanje o kome hoću danas da više pričam, manje ću se baviti nekim komunalnim predlozima i nekim rešenjima problema koje planiramo da uvedemo, ova lista koju vodim u Beogradu. Beograd je prvo metropola i treba da budemo ponosni na to. To je jedina metropola, ne samo u ovom delu Evrope, već i šire. I on je metropola već 7.500 godina. Sa ovog prostora iz Vinče je krenula prva evropska civilizacija, prva evropska kultura, prva evropska pismenost. Koja se kasnije širila celom Evropom. Nažalost, mi malo znamo o tome. Vinčarska kultura je otkrivena 1908. godine, arheolog Miloje Vasić je otkrio, ali kasnije počeo prvo balkanski pa i prvi i drugi svetski rat, tako da se nisu puno bavili tim problemom. Ono što je strašno, to je da ono područje na kome je otkrivena ta prva evropska civilizacija ima samo 3 jara i dan danas je na ta 3 jara. Imamo muzej koji je u Baraci. Nemamo knjige u knjižarama da kupimo o Vinči, o vinčarskoj kulturi. Imamo jednu knjigu, samo jednu, čiji je autor Nemac, Harald Harman, i koji je zove Podunavska civilizacija. To je jedan od narativa koji nam se nameće, to je jedan od načina na koji nam se vijaju kiču, na koji nam ubijaju samopouzdanje, na kome nam suštinski istrozavaju naše dostojanstvo. A ono je veliko. Beograd čine i ljudi, veliki ljudi. Ljudi koji smo svi mi, ljudi koji u sebi nose ogroman potencijal, ogromnu energiju, koji uprkos podelama uspevaju da ostvare najveće moguće rezultate i koji uprkos svoj velikoj krađi i dalje nose taj Beograd. Beograd je najotvoreniji grad, ja ne znam nijedan otvoreniji grad, Beograd je grad sa najviše smeha, pored svega, ja ne znam nijedan grad sa više smeha nego što ima Beograd. Beograd je grad sa najpoštenijim ljudima u svetu, sa najboljim ljudima, to mogu da tvrdim. Pričam o predstavnicama, da me ne sude pogrešno gosti iz drugih grada. Beograd je radost kad vidimo našu decu u parku, kad slavimo pobede naših sportista. Beograd je ponos kad prođemo pored Čuku Česme ili kad prođemo pored spomenika gde je urezan čuveni govor majora Gavrilovića na Dunavskom keju. Beograd je ljubav koju osjećamo jedni za drugi. Beograd je, a to je mislim i najvažnije od svega, i sloboda. Nema grada, nema prestonice u Evropi i u svetu koji nosi u sebi više slobode, više tradicije, kome je sloboda smisao, koji bez slobode ne može da živi i koji se toliko puta sada u istoriji upisao kao grad kome sloboda nema cenu. Pored svih tih osobina Beograda, postavlja se pitanje, a šta je to trenutno potrebno Beogradu? Pošto Beograd, što se nasljeđa tiče, ima sve. Beograd nema, nažalost, sistem. I to je nešto što će predstavljati vrhunski izazov tima koji vodim. To je nešto što je u osnovi našeg programa i to je nešto što samo mi nudimo. Niko drugi ne nudi sistem. A uvođenje sistema pretpostavlja to da nakon što se sistem uvede, će institucije raditi svoj posao. Da nakon toga će stručni i odgovorni ljudi i ozbiljni ljudi voditi institucije. Da nakon toga će sve funkcionisati, jer samo na taj način možete da rešite probleme funkcionisanja. Ne na način što pravimo projekte od kojih dobijamo trenutnu politički benefit, ne na taj način što se bavimo politikom kroz vođenje Beograda. Takođe,
Beogradu je potrebna i transparentnost. Potrebno je objaviti sve ugovore koje zaključuje grad Beograd. Da ne bude više tajnih ugovora. To je najbolji način da suzbijemo korupciju. To je najbolji način da suzbijemo burazeršku ekonomiju. I to može da se uradi odmah. Potrebno je, kao što sam već rekao, da Beograd vode ozbiljni i odgovorni ljudi. Ljudi koji imaju svoje karijere. Ljudi koji sa svojih pozicija neće graditi ličnu prepoznatljivost, već koji će graditi grad, koji će graditi funkcionalnost, koji će predstavnicu dovesti na ono mesto koje pripada, a to je ne samo da bude metropola u ovom delu Evrope, već da bude mnogo iznad toga. Također, potrebno je rešenje pojedinih problema. Ja o tome večeras neću pričati, to je previše duga tema, program je prilično detaljan, mi imamo naš program 20 tačaka za svaki pojedinačni problem i sa njim možete da se upoznati na našem sajtu. Ali je potrebno, i ono o čemu sam malo prepričao, onaj naš vrhunski deo, potrebna je sloboda. Da nikad se više ne vratimo u situaciju da nam neko ograničava slobodu. Mi ćemo biti garanti da će sloboda koju smo nasledili od naših predaka u punom svom obimu važiti za svakog građanina Beograda. Da nikad više neće moći da se uvede u COVID ausens. Red je da predstavim tim za Beograd. Pored mene, na prva 3 mesta su gospodin Stojković Hranislav iz Zdravlje Srbije i gospođa, Tamara Bradić iz Povrata živim za Srbije. I to je jedina diskriminacija koju će trenutno napraviti ostale članove tima, neću pominjati, za to nemamo vremena, ali mogu da kažem da imamo najviše advokata u timu, što je logično, tužioce nismo mogli da stavimo na listu, zakon ne dozvoljava, mada su u Beogradu najpotrebniji tužioci. Tako da, nadam se da će kolege advokati koji su na listi odraditi taj posao i da se napokon suočimo sa ovom korupcijom koja je do sada postojala. Imamo uspešne i ostvarene ljude, imamo trenere iz NBA lige, imamo sportske menadžere, lekare, profesore, preduzetnike, radnike. Imamo tim sposobnih ljudi koji može da odgovori svakom izazovu koji će se ispred nas postaviti, a bit će ih, to sam siguran. Ti ljudi koji će nositi listu za Beograd znaju dovoljno da niko neće moći da ih laže. Vrede dovoljno da niko neće moći da ih kupi. I hrabri su dovoljno da niko neće moći da ih uplaši. I još nešto, to je možda najvažnije. Ako ste pogledali onaj plakat, vidite da smo ubedljivo najlepši. Nije da imamo neku konkurenciju, ali samo za činjenice. Ja mislim na fizičku lepotu. Ono što je najvažnije i što možemo da obećamo, i tim za Beograd, ja lično, to je da nećemo izneveriti sećanje koje imamo na naše pretke, nećemo izneveriti naše pretke i nećemo učiniti ništa zbog čega bi nas bio stid pred našim potomcima i pred našom decom. Ostavit ćemo im najbolje što može da se ostavi za nas. Kad je počeo napad na Pearl Harbor, tadašnji američki predsjednik Roosevelt je rekao jednu rečenicu koju ću sada citirati i koja mislim da je prigodna. Tada je rekao, nikada ranije nismo imali tako malo vremena da uradimo tako mnogo. To je ono što čeka naš tim. Nikada nismo imali tako malo vremena da obranimo slobodu. Nikada nismo imali tako malo vremena da osvestimo ljude. Nikada nismo imali tako malo vremena, tako malo prostora ispred nas, da stvorimo život dostojan čoveka za našu decu. Da odbranimo njihovu budućnost. I da zato svi zajedno poručimo da nikom ne damo Beograd, da Beograd nije na prodaju, da Srbija nije na prodaju. Živeo Beograd, živela Srbija. Hvala. Sada će nam se obratiti doktorka Jovana Stojković, predsjednik pokreta Živim za Srbiju, vatreni borac za pravo na slobodu izbora, zaštitnik dece i roditelja, suverenista. Sve je rečeno, imali potrebe da kažem bilo šta.
Dragi saborci, braćo i sestre, posebno sam pozitivno uznemirena ovim susretom sa vama, iako smo eto unazad 10 dana obilazili celu Srbiju. Šta me čini uznemireno? To što ste mi sve rekli širom Srbije, ali i utisak da smo nikad bliže cilju. Tako da sam ja pokušala danas da dremnem pred sve ovo, međutim, bila sam više u nekom magnovenju i iz svega toga izvukla sam neke teze koje ću vam danas reći. Dakle, to je sažeto sve ono što ste mi vi širom Srbije pričali i sa čime se ja slažem. Od slobodarske Srbije žele da naprave NATO koloniju. Od potomaka kosovskih junaka žele da naprave folklorno udruženje separatističke kvazi države. Od Republike Srpske, najveće pobede srpskog naroda u polovini 20. veka, žele da naprave genocidnu tvorevinu. Od srpskih vitezova žele da naprave agresore i napasnike. Od srpskih žena žele da naprave arapske i belosvetske konkubine. Od srpske dece žele da naprave moderne janičare novog svetskog poretka. Decu im ne damo! Tako je. Od srpskog seljaka koji je na plećima nosio sve ratove i krize naše otadžbine hoće da naprave prosjaka. Od srpskog vrednog i rukatog radnika žele da naprave jeftinog motača kablova. Od srpskog vojnika žele da naprave plaćenika koji će da ratuje za tuđe interese. Od srpskih policajaca koji su krvarili branivši narod na Kosovu i Metohiju hoće da naprave pretorijansku gardu. Od ruske braće žele da nas pretvore u evropsku pastorčad. Od svetosavskog zavetnog naroda žele da naprave krdo gadarinskih svinja. Ako vam je ovo sve bilo možda oštro ili neprijatno, znajte da je realnost koju smo videli po Srbiji još gora, a budućnost koju nam spremaju još gora, ako je moguće zamisliti. Narode, probudi se, uzmi prava u svoje ruke. Ne treba nama Evropska unija da daje prava. Mi ih imamo rođenjem. Uzmi decu u svoje ruke. Ne treba nikakva država sa poslušničkom vlašću da se brine o vašoj deci. To vi umete kao što su umele i naše babe i naše majke nas da podižu. Uzmimo kormilo u svoje ruke. Meni ne treba zakletva poslanička, niti nekakva potpisana izjava kod notara, da bi ja vama rekla da ću se ja zalagati za vaša prava. Volovi se drže za rogove, ljudi se drže za reč. Ali ukoliko me budete izabrali za narodnog poslanika, neću vas braniti samo rečju, već i delom i žrtvom, kao i do sada. I da budemo u trendu, Srbija mora biti suverena. Sloboda Srbiji, sloboda našoj deci, živela Srbija! Pozdravimo aplauzom gospodina Milana Stamatovića, predsjednika Zdrave Srbije. Hvala, dame i gospodo, dobroveče, braćo i sestre, pomaže Bog. Ja ću ovo što je Jovana rekla pokušati da sažmem u 3 poruke, a te 3 poruke su od suštinskog značaja za srpski narod. Ko hoće danas da se bavi politikom, ko pretenduje da pravi koaliciju ili ko pretenduje da bude predsjednik, mora na umu da ima 3 stvari. Prvo, Kosovski zavet. Drugo, sabornost. I treće, odnos prema Rusiji. To su suverenisti. Mi smo ovih dana, misionarajući po Srbiji, viđali se sa vama
i ne znam da li bi imali nešto novo da vam kažemo i da poručimo, osim ovoga, samo da neke stvari znate koje možda nismo pričali o tome. Kad kažemo o Kosovskom zavetu, mi jasno, suverenisti, govorimo znači da nećemo u Evropsku uniju i jedini da platimo 17% od svoje teritorije, taj ulazak u Evropsku uniju. Mi to nećemo i niko to od nas ne može tražiti. Druga stvar što odlikuje suvereniste jeste sabornost. Mi smo prvi predložili, Saša je prvi predložio da se ovo patriotsko krilo sastane i da predložimo jednog predsjedničkog kandidata. Da nam ne nameće Evropska unija dopartijski sistem gde neće biti patriota. Nije to došlo i nije se primilo dobro sa razumevanjem, zato što su ovi, eto kažem da ih nazovemo naše patriotske kolege, istakli prvo svoje kandidature i došli su na pregovore da razgovaraju o zajedničkom, nestranačkom kandidatu. Stvarno je bilo nekorektno prema Srbiji, nekorektno prema nama, patriotama, pravim patriotama. I mi smo odlučili da napravimo ovu zajedničku koaliciju koja funkcioniše stvarno fantastično i često puta se našalimo kad ja pričam o decentralizaciji malo i o Beogradu, a Vojin priča afirmativno o Beogradu, da ne pomisli da mi imamo nešto protiv Beograda. Ne, mi kažemo da bude dobro i nama u unutrašnjosti, da bude i dobro Beogradu, da se izvrši ta decentralizacija, suštinska decentralizacija. Lakše će biti Vojinu tada da vodi Beograd kada se napravi ta decentralizacija. Često puta Jovana kaže da skinemo ove sa vlasti 30-20 godina. Ja pomislim da li to misli na mene, ja sam 20 godina. Znači to, tako da se stvarno šalimo na taj račun i nema nikakve sujete, jedna baš dobra, pozitivna atmosfera i nadam se da će tako i nastaviti. Što se tiče odnosa prema Rusiji, a mi svojoj braći nikada ne smemo da uvedemo sankcije i ništa, nažao, i nijedan potez ne smemo da povučemo koji bi se kosio sa interesima Rusije koja nas štiti već vekovima i kroz istoriju su uvek bili na našoj strani. Znači, to su te tri stvari koje će obeležiti vreme koje je pred nama. Mi se borimo protiv toga da se uvede taj dvopartijski sistem. Jer vidite sada da ide se na to, imate ovu partiju koja je na vlasti, imate i ovu drugu koju forsiraju, imate ovu treću, zeleni, kao što je svugde u Evropskoj uniji ili u tim zemljama gde vladaju multinacionalne kompanije, gde su prevladali njihovi interesi. Mi se protiv toga borimo. I mi vas večeras pozivamo ovde i zvali su vas da dođem, ja bih to malo drugačije više nazvao kao motivacioni sastanak. Večeras ovako kad pogledam pa brojim često puta i dok čekam da govorim, ja i brojim koliko ljudi ima. Ovde ako ima sada 300 ljudi i ako večeras svako od vas u vašem telefonu nađe novog čoveka, taj čovek mora da ima makar 10 članova porodice, familije ili prijatelja. To vam je automatski 30.000 glasova, što nama obezbeđuje sigurnost da ćemo preći taj cenzus, da nas negde ne drže na toj klackalici. I zato vas molim večeras da i do nedelje pronađete u vašim telefonima te neke skrivena imena i ljude koji bi podržali našu koaliciju i da ne razmišljamo puno, jer večeras ovaj broj ljudi ovde koji je došao je sigurno ozbiljna garancija da suverenisti prelaze taj cenzus, da ćemo imati svoje predstavnike i poslanike u Narodnoj skupštini i da nikada nećemo izdati sigurno ono što ste nam vi dali kao zadatak da zastupamo u našoj Narodnoj skupštini. Tako da vas još jednom zahvaljujem se što ste došli večeras, da se čujemo, ali eto, još jednom vas stvarno molim do nedelje da svi pogledamo u svoje telefone i da pronađemo te ljude i sigurno je to garancija da ćemo
ući u srpski parlament i da suverenisti mogu da zastupaju nacionalne interese i sve ono što smo govorili u kampanji da je naš program, da ga ne ponavljam, zato što znam da ga svi znate i to ste nam govorili, da često puta na tim sastancima se brinuli samo da li ćete biti dosledni tome što pričate. I mi vam kažemo sada i obećavamo da jesmo i bit ćemo dosledni i sigurno vas nećemo razočarati. Hvala još jednom, živjela Srbija, živjeli suverenisti i redni broj 10 za republičku listu i broj 3 za Branku kao predsjedničkog kandidata i Vojina kao gradonačelnika budućeg. Hvala. Imali smo priliku da čujemo predsjednika Zdrave Srbije, predsjednika opština Čajetina, srpskog domaćina i suverenistu Milana Stamatovića. A sada za kraj će nam se obratiti Saša Radulović, predsjednik stranke Dosta je bilo, čovjek koji je mogao ali nije hteo vlast po svaku cenu, čovjek koji je rekao ne i koji se već 8 godina bori za jaku Srbiju, Srbiju koja ne mora da trpi bilo čije pritiske, Srbija u kojoj se lepo živi i rado živi. Saša Radulović, suverenista. Hvala svima, hvala što ste došli u ovolikom broju, da nas podržite, da čujete šta imamo da kažemo i da se polako pripremamo za taj izborni dan. Danas se završava kampanja, mnogi od vas su učestvovali u njoj i baš smo onako svojski radili, prošli kroz celu Srbiju, razgovarali sa mnogo ljudi i sad nam ostaje onaj najvažniji posao u nedelju, a to je da odbranimo izbornu volju. Pošto znamo na svakim izborima vlast krade. Na svakim izborima. Ne samo ova vlast, nego i prethodna vlast. I ona pre nje. Međutim, kad postoji ta volja naroda, onda ne može da se nakrade dovoljno. Ono što nam treba je da izađe što više ljudi na ove izbore. To nam je jako, jako važno. Sad što se same kampanje tiče, kad slušate političare pred izbore, to su kule i gradovi, to ima da vam dele ne znam šta, to i ovim i onim i svakome, pa plate 1000 evra, 1500 evra, pa će mostove, pa će puteve, ima sve da izgrade i sve da naprave. I sve pred izbore. Pa onda pred izbore neki odjednom postanu monarhisti, pa se pojavljuju neki ljudi koji stoje ispred liste, a nisu na listi. Pa čitav cirkus se dešava. A to vam je sve zato što vlast zna da joj je najveća pretnja od suverenističkih glasača. Nije od ovih drugih glasača. Ti glasači su to što jesu, međutim ovi suverenistički glasači. Jer vlast se prodaje kao da brani državne i nacionalne interese, kao da su oni ti koji štite te interese i glasači tako glasaju za njih. A vlast vam je, kad je pogledate, spolja su radikali, a iznutra LDP. Politika koju vode je gora od politike LDP-a. Prodaju se državni i nacionalni interesi, trguje se sa svim zarad jedne stvari, a to je opstanak na vlasti. Pa onda ta vlast, pošto zna da im je pretnja od suverenističkih glasača, gleda kako da razbije to jedinstvo suverenista. Pa uloži pare, odjednom pred referendum pojavile se ogromne pare podeljene nekim čudo jedno, neki bilbordi se pojavljuju po celoj Srbiji, to ima, sale se zakupljuju da bi sprečili ujedinjenje. Jer taj glas kad se okupi, taj glas će početi da vuče i glasače vlasti. Promena u Srbiji će se desiti kada deo glasača vlasti, mi zovemo meki glasači vlasti, i kada apstinenti odluče da promene svoj glas. Bez toga nema promene. Dok taj deo glasača vlasti ne promeni svoj glas, ostaće ovako. Pa onda vlasti odgovara da se na vlast baca drvlje i kamenje. Da se priča kako je sada sve katastrofalno, a kako je pre tobože za vreme žute vlasti bilo sve fantastično. Pa da li je tako? I onda ti meki glasači vlasti gledaju to i kažu pa ovo nema smisla.
I preko medija se favorizuju samo dve opozicione opcije. Obe vode istu politiku kao i vlast. A ta politika je EU nema alternativu, treba da slušamo sve sa strane, treba da sprovodimo tu politiku i agendu koja traje evo od 5. oktobra do danas. I da postignemo ovo o čemu je Milan govorio, taj dvopartijski sistem u Srbiji gde i vlast i opozicija su na toj liniji da EU nema alternativu. Sad, ono što suverenisti nude je uvođenje reda. Mi vam ne obećavamo ni 1000 evra za ovo ili ono, niti neka davanja, mi vam obećavamo sistem. Srbiji treba sistem koji je jači od samovolje svakog pojedinca. Srbiji treba sistem Srbiji treba sistem u kome nas vode najbolji. Ne partijski kadrovi, nego najbolji. A da li je to danas tako u Srbiji? Da li je tako bilo za prethodne vlasti? Pa ja mislim da je očigledno svim građanima da nije. Vode nas najgori. Mi to zovemo partokratija. Partija na vlasti pojela sve institucije u državi, pojela sve što se radi u državi na najodgovornija mesta, postavljaju najgore. Pa zato propadamo. Kažite mi, koje su kvalifikacije premijerke da bude premijer naše Srbije? Šta je radila u životu pre nego što je postala premijer? Koje su kvalifikacije ministra vojnog? Ministra policije? Kako takvi ljudi mogu da dođu na tako važna mesta u državi? Kako može onaj čovjek da bude direktor EPS-a? I onda se čudimo zašto propadamo. Znači, ta partokratija u kojoj vlada to partijsko zapošljavanje, burazerska ekonomija, tajni ugovori, korupcija, to je ono što uništava Srbiju. I to moramo da promenimo. Moraju da nas vode najbolji. Sad, kad smo pričali o tome ranije, jednu stvar nismo baš shvatali najbolje, ali sad shvatamo kristalno jasno. Evropskoj uniji odgovara takva Srbija. Evropska unija za takvu slabu, uništenu Srbiju kaže da Srbija ide u dobrom pravcu. Od 5. oktobra na ovamo nabeđuju nas, a to ubeđivanje, to vam potiče od reči beda, odnosno uvesti u bedu. Uvode nas u bedu i govore nam da smo mi nesposobni ljudi, valjda. Ništa ne umemo. Nego nam trebaju neki tutori i spasioci koji će da dođu iz inostranstva, pa će valjda nama da naprave da nam ovde bude dobro. To je priča koja je prodavana građanima. Od 5. oktobra do danas. Ono što smo konačno, mislim, shvatili oko svega toga je da Evropska unija je jedan projekat u interesu banaka i globalnih korporacija. Evropska unija ne želi suverene zemlje Evrope. Evropska unija je nadnacionalna struktura koja bi da poništi narode i suverene države Evrope. Izlaskom Velike Britanije iz Evropske unije vidi se da ta Evropska unija ima svoj kraj. Ona je postala, odnosno njom dominira Nemačka. Na Balkanu Evropska unija je paravan za nemačku kolonijalnu politiku. I ovo nisu teorije zavere, ovo su činjenice. Svaka velika sila kolonizuje negde zarad nekog resursa. Na Balkanu kolonizuje Nemačka. Koji je glavni resurs? Pa mi. Ljudi, radna snaga. Kaže vam Švaba, on to, s njima je barem lako, on vam u lice kaže šta hoće. Kaže, njima treba 400.000 novih radnika svake godine da bi njihova industrija nastavila da raste. 400.000 svake godine. Ceo Balkan, uključujući Srbiju, ali i Rumuniju, i Bugarsku, i Grčku, i Albaniju, je njihov poligon odakle vuku kvalitetnu, kvalifikovanu i jeftinu radnu snagu. Deca nam beže iz zemlje. Od čega beže? Pa od ovog haosa koji imamo u zemlji.
Pa onda možemo i da razumemo zašto Evropskoj uniji, odnosno Nemačkoj, odgovara propala Srbija. Jer dok imamo ovakav sistem, deca će nam bežati iz zemlje, a oni onda zadovoljavaju svoj interes, a to je da dobiju tu jeftinu radnu snagu. Zašto govorimo ovo? Pa treba nam da se osvestimo i da shvatimo šta nam se dešava. Jer jednom kad se osvestimo i kad razumemo koji su interesi i šta žele da postignu, više ne mogu da nas pobede. Kad znamo ko nam je neprijatelj i šta nam rade, onda možemo da se odbranimo. I zbog toga je ova priča od 5. oktobra na ovamo kako Evropska unija je jedna dobra tvorevina koja će nama da sredi život ovde. Mi treba da se odbranimo tih kolonijalnih interesa i treba da sačuvamo suverenitet i to je ono oko čega smo se svi okupili. Šta je suverenitet? Pa to vam je svoj na svome. Kad mi odlučujemo o nama. Ulazak u Evropsku uniju za svaku državu znači da se država odrekne svojih nadležnosti, da ih prenese nad nacionalnoj strukturi, pa da nam birokrate iz Brisela određuju kako ćemo mi ovde živeti. Pa nam određuju sve. Zakone nam pišu. Sve zakone koje Skupština usvaja su pod pritiskom Evropske unije. Usvajaju se zakoni koji su suprotni našim interesima. Jedan primer je ovaj zakon o rodnoj ravnopravnosti. Mi smo u Srbiji imali zakon o ravnopravnosti polova. 2 pola. Ženski i muški. A šta su rodovi? Jer u srpskom jeziku rod je narod, porodica, rodbina. To vam je rod. Koliko rodova ima? Odjednom neki transrodni, pa valjda ako se neko smatra Marsovcem, to će takođe da uvedu kao rod, pa treba da poštujemo i ta prava. Od jezika nam prave cirkus. Pa Evropska unija nam je nametnula da promenimo ustav, da odvojimo pravosuđe od narodne suverenosti. Pa Evropska unija hoće od nas da se odreknemo Kosova i Metohije, hoće da zaboravimo Republiku Srpsku, pa suverenisti poručuju svima, ne damo Kosovo i Metohiju i ne damo Republiku Srpsku. A te banke i globalne korporacije, njima ne treba domaća privreda. Njima treba da se uništi domaća privreda, da nam kontrolišu sve. Šta njih interesuje? Pa samo jedna reč. Profit. To je sve. To što oni imaju taj interes, to je njihova stvar. Ali zašto moja država dozvoljava da te multinacionalne korporacije, banke i te nadnacionalne strukture nama pišu zakone? E pa to ne može. To ne dam. I to uglavnom rade preko takozvanog civilnog sektora. Nevladinih organizacija koje finansiraju strane vlade i države, koje finansiraju velike korporacije, koje nam nameću i sprovode ovu agendu. Treba se osvestimo na to da nam bude jasno odakle nam dolazi problem i onda možemo da se zaštitimo, onda nije teško. Pa nam onda prosipaju priču kako mi smo jedna siromašna zemlja, mi ne možemo sami ništa, moraju neki spasioci i tutori da nam dođu, da nam oni ovde urede Srbiju. Da vam kažem, Srbija je prelepa i prebogata zemlja. Ničija milostinja nama nije potrebna. Treba samo da uvedemo red, da budemo svesni sebe i da se odbranimo od tog što nam nameću. Šta nama treba u Evropi? Pa nama treba saradnja ekonomska, nama treba kulturna saradnja. Mi hoćemo da deca mogu da putuju, da smo deo sistema, ali nećemo da predajemo suverenost. I zamislite, u Evropi postoji jedna organizacija koja je baš takva. Zove se EFTA. Tamo su recimo Norveška, tamo je Švajcarska. I ne znam da li znate, SFRJ je svojevremeno, pre nego što su je razbucali, je htela da pristupi EFTI. EFTA ima tu ekonomsku saradnju, ima kulturnu saradnju, možda se putuje, ali nisu predali suverenost. A kako izgleda kad predate suverenost? Pa jedno možemo da vidimo u Ukrajini. Marionete političari kojim upravljaju strane ambasade su predale suverenost van zemlje.
I onda imamo taj problem u Ukrajini. I onda kažu za Ukrajini, ja mislim da je kineski ministar spoljnih poslova to najbolje opisao, kada se NATO u 5 talasa širio ka istoku, do pred vrata Rusije, da li je mislio o tome koja će reakcija biti jedne velike sile kada je priterate u ćošak? Ono što se dešava tamo je direktna posledica toga da su njihovi političari predali suverenost, predali slobodu nekom drugom. Mi od toga moramo da se odbranimo, moramo da shvatimo da nam je to najvažnija stvar, da sami odlučujemo o sopstvenoj sudbini. Mi nikog ne mrzimo, a da vam kažem, najviše volimo sebe. Najviše volimo svoju decu. I ova naša Srbija nije naša prćija, nismo je mi stekli, pa da možemo s njom da radimo kako nam padne na pamet. Nego su naši preci svoju krv i svoje živote utkali u ovu našu slobodu. Oni su nam dali ovu Srbiju. A šta je naš posao? Pa da je sačuvamo, da sačuvamo tu slobodu, da je ojačamo i da to prenesemo budućim naraštajima. To je smisao života. To je ono što mi treba da uradimo. Suverenisti vode politiku koja je spoj tradicionalnog i modernog. Da bismo sačuvali identitet i tradiciju, moramo da imamo i taj moderni deo, jer bez te jake ekonomije, jakog tog dela, nećemo moći da odbranimo tradiciju, identitet. A napadaju je. Vojin je govorio o tome. Govorio o tom od Vinče do danas. Pokušavaju da nam razore identitet. I to moramo da sačuvamo. Što se tiče ekonomije, ona je temelj svega. Temelj jake Srbije. Mi moramo da razvijamo domaću privredu i domaću poljoprivredu, ne strane korporacije. Zato suverenisti kažu ne damo subvencije strancima. Nemamo mi ništa protiv stranih korporacija, ali moraju da dođu ovde sa svojim novcem. Mi treba da napravimo sistem koji je dobar za domaću privredu, jer to je jaka Srbija. I moramo da gradimo taj konsenzus među nama. Da znamo šta su državni i nacionalni interesi, da se oko toga okupimo, jer to je jaka Srbija. A kad smo ovako razjedinjeni, kad nas vodi jedan čovek, kada je na vlasti jedna stranka, to je slaba Srbija, to se lako lomi. I to možemo da vidimo svakodnevno. Nama treba jaka Srbija. Građani od nas očekuju jaku Srbiju, koja će odoleti svim pritiscima i koja će sačuvati našu slobodu, a to je suština života. I kažu mi često, ta sloboda. Pa nije to toliko važno. Ne maže se na lebac. Pa da vam kažem, ni vazduh se ne maže na lebac. Ali nema života bez vazduha. Nema čoveka bez slobode. Jer to više nije čovek, to je rob. A mi smo slobodni ljudi. Mi smo ponosni ljudi, dostojanstveni ljudi. Mi treba da sačuvamo tu slobodu i to je suština politike koju nudimo. Jačanje domaćeg, jačanje Srbije, građenje konsenzusa i da nas vode najbolji. Ako malo pogledate vlast i opoziciju, to su vam uglavnom ljudi bez ikakvog iskustva u realnom sektoru, koji su direktno uskočili u politiku i iz nje došli na najvažnija mesta u državi. U opoziciji takođe, kandidati, to nosioci liste, to predsjednički kandidati, bez ikakvog iskustva u realnom sektoru, bez dodira sa narodom. Gomila njih iz nevladinih organizacija, to je jedino iskustvo koje imaju. Ali onda preko medija će vam se prikazati kao veliki. Treba to da prozremo. Ako hoćete da formirate mišljenje nekom političaru, razmislite šta je radio u životu pre nego što je ušao u politiku. Da li ima neko iskustvo iza sebe, da li je nešto radio ozbiljno ili je samo kroz partiju došao na vlast. Suverenisti će to rešiti. To sigurno možemo da rešimo. A posao političara je ne da grade puteve i mostove, to rade i građevinska industrija, to rade firme, ne da stvaramo novu vrednost, jer to rade građani, preduzetnici, privrednici, poljoprivrednici. Naš posao je sistem. Da napravimo sistem
sistem u kome će najbolji među nama da stvore tu dodatu vrednost, da naprave Srbiju jakom i bogatom. To nam je posao i to treba da govorimo svima. Tako da, na ovim izborima ja vas pozivam sve da glasate za listu broj 10, suverenisti. Naše parole su, jedna je da Srbija nema alternativu, naša deca nemaju alternativu, sve ostalo su interesi. Naša poruka je takođe da Srbija nije na prodaju. Kad to kažemo, to znači da ni vazduh, ni zemlja, ni voda nisu na prodaju. Mi moramo da čuvamo zdravlje naših ljudi. To znači da naša deca nisu na prodaju, a ne da bude jeftina radna snaga za strane korporacije. To znači pre svega da naša sloboda nije na prodaju. Tako da pozivam vas sve da tog 3. aprila glasate za listu broj 10 suverenisti, da aktivno tog 3. aprila radimo na tome da odbranimo narodnu volju, da se smanji krađa i da zaštitimo Srbiju nakon ovih izbora. Srbija nije na prodaju i živela Srbija. Hvala vam još jednom na prisustvu na našoj završnoj konvenciji suverenista. Nadam se da vam nismo održali previše vremena i takođe se nadam da ćete to vreme posvetiti 3. aprila, da zaokružite broj 10 na parlamentarnim, broj 3 na predsjedničkim i broj 10 za suvereniste. Živela Srbija!